mabiyahalin jumatu katuk tani. Pila tahun na kita niyo paglukuan si manusia. Unin sabab. Wayroon sabab duha imbang bukod maksiyat. Lalu si mga sahabat, ya Rasulullah, may tiyo kita niyo hamasayan. May tiyo kita niyo di kita niyo makaato. Lalu si Rasul, la, antum kathir, mataod kamo. Mataod kamo. Sa inhantang niyo guthaun ka guthais sayl. Biya kamo sinamu in lumni hata asintumi kapabila si mara. Wayroon kusok niyo. Wayroon kusok niyo. Yushikullahu an yanzi'a fi qulubi aduwikum al-mahaba. Iyon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In buka, in damag, daing hapangatayan sin kuntarani. Di na sila muka kani. Diyan jumat. Di na muka kato tani kuntara na to. Damigyan lang sin Rasulullah gaman, hibutang na papangatayan mo in damag pakuntaran. La ilaha illallah. Pinasadya manu siya biyaon. Lando in damag pakuntaran niya. Sambil mamissa rasing kasamunalan, di na makabungat sa blong niya. Kanggo ba? La ilaha illallah. Ajib. May kaming nakaunayat tulong sin Rasulullah. Nusirtu birru'bi masirata shahr. In Rasulullah, wayroon niya pakiakad tuwing kuntaran niya. Hangkamulan papanahon. Di aramag na yung kuntaran niya. Diyaon ka tutan niyo hangkatahon pakita niyo surun sin kuntaran niya aramag na kita niyo. Ikhtilalul nizam. Babaon na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala para sababan si maksiyat na to. Nasabot sin Rasulullah. Hariwayat sin Abu Dawud. Dengan hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu in tanda in katal ini persababan si maksiyat na to. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أذلهم الله ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila in manusia magmaksiyat na sadya. In anta nila wayroon na anta amo in malano. Katan riba. Wayroon na bahang pa Allah. Panghikasin o kira. Pangmanikasin. Isan ba yung maksiyat pa Allah? Pangbiyainin ang Jumat tulong si Rasulullah. Adallahumullahu dhullan. Babaun na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dusdusun na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diigon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarabaan rin ha mga Muslim. Sahingga sila magbalik paaraman nila. Sahingga sila magbalik paaraman nila. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Iban apabila in mga kanakuraan sin Muslim di nila nahipanara in Quran, di nila nahipanara in kawayan sin Allah, bangkukun sila na ipagkalo-kalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Khatarul dhunub, magahanggaw in dusa, in maksiyat. Sambil gaitan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maksiyat nahinan siya persababan sin kiajul jana sin ummat na kauna. Gaitan kita niyo, kisahan kita niyo sin Allah. Hambuong ummat sin Thamud, ummat sin Hud alaihi salam, amuna in'ad. Hawaktu sila nagmaksiyat pa Allah, jirul jana sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
Langsin Allah subhanahu wa ta'ala suy-suyan kita ni sin umat nagmaksiyat pa Allah. Wa amma 'ad, ummat 'ad, ummat sin Nabi Hud, uhliku bisarsalin 'atiyah, birihin sarsalin 'atiyah, juljana na musila, siksa na musila langsin Allah, impianiksa na mo kanila hangin landuin hagkut niya, hangin landuin kusog niya. Fatara al-qawma fiha sar'a, sambil piaratungan na musila sin hangin amoy landuin kusog niya, biturum iban wal wadlaw, continuous ya husuma. Fatara al-qawma fiha sar'a, puasin amoy hangin makusog yaon, kakitaan mo in ummat sin Hud, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabiya sila sin batang ulma, gawang gangin halaw, naubos sila na lanyap kata. May taulun jimatu, ulin hilang sin qawm sin Hud, ulin hilang sin mga 'ad, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. لمس المنعاد بيتان kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bangunin maksiat nila, istakbaru fil ardi bighairi alhaq, timakabbur sila biha dunya, timakabbur sila. Man ashaddu minna quwwa, isiyo pa lang ni makusog din kamo, isiyo may makusog din kamo, misaning kaway bayan namo dahil siya habat tudakula pagkaon namo rin habur, wayroon na makakaus kamo law sin'ad, law sin Allah subhanahu wa ta'ala. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Kanu bahanin Allah subhanahu wa ta'ala lando in kusog niya rin hakatana mo yung panjarin niya. Subhanallah. Hawakto sila nagmaksiyat, uhliku birihin sarsarin 'atiyah, piarahan sila hangin lando in hagot niya, lando in kusog niya, piturumi man wal wadlaw, nalan niya pingkatan, nabiya sila amuin kahoy gawang gawin halaw. La ilaha illallah. Bagkasin maksiyat, ngisin maksiyat, law sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksiyat, demikian dengan mengisin maksiyat, in siya sababun li zawalin ni'am, siya in parsababan hikaig sin ni'mat kayo, hika kulang sin rinjigi mo. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم رواية سن إمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه. سهلنا تقول همبوك إيبن بهره الكنية سن الله إن رجك بسلا سن أمو إن معصيته نمنيها. Biyaon na siya, patumtuman mo. Pag mabuha ko pa Allah, insyaallah lang mo biyahan. Dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki. O yung mansadya kayo mo. Panala in rijiki, dahil hakusog sin hinang niya. Panala in rijiki, dahil hakdalakal niya. Bagbangin rijiki, makawa ta parsababan sin kusog sin akal ta niyo. Pila sadya biyaon in graduate, mataas sin pangadji nila miskin. Wayroon ni Mubrain utok-utok nila sa pila sadya manusya kulang-kulang da, mababa din talian niya sa nagmamaruha pa Allah o sila biyaon. Masya Allah, yaangkat sila Allah subhanahu wa ta'ala, lipat mang lipat in rijiki nila. In rijiki sin Allah di siya magkahapag maksiyatan, iwag di siya magkahapag maksiyatan. Diitaan kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حديث رواية سن أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواية سن أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب
ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم همبو أدلو ميتو كان يا جبريل يا أصحاب أساسيس جبريل بيت أنسياس جبريل ونن بيت أسن جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها سرنان تود لو سن جبريل ويرؤ جسد ويرؤ ما نسيا ما بتيسيا سهنجا مقواني تود رجكي نيا إبن سن أجلني ويرؤ إن كتان سن أمو إن ما بتينا هاتين ويرؤ رجكي نيا إن كتان سن أمو إن ما بتينا رتنا تموت بن أجلني لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ويرؤ نلوس رسول الله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فاضمروا وكموا الله سبحانه وتعالى إذن برا يواني إن بقلاد يرجك ميتا ولا يحملنكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله إذن لوس رسول الله ayaw tuod in hambog din kaniyo magdali siya apabila kulang rijiki kiarihil kaniya lahon nin rijiki niya maksiyan bialaw niya kulang rijiki magsud ka to kang pakitalong niya mamagdalang nakuwang magtuy kitalong niya magkarayahan lahon nin rijiki niya maksiyat sin Allah law sin Rasulullah فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن رجك بينها الله سبحانه وتعالى سمنال رجك دي مسيامك بانبكن هبنتاء سن الله سبحانه وتعالى أركال من أسوه أو مقاسه رنكاته ميت يسم إن كيونا الأمو إن ولا أمو إنك بمعصية الله يونك رياها ميتا كيف لن يكون أمر غير النام مرد سيبقى الله ديها النوم سينا ليس لا يرى يمان سيديها الوهم إن جواب كان يمن هيها إن جواب كان فرمن سن الله من سن حديث رسول الله لو سن رسول صلى الله عليه وسلم حديث رواية سن إمام أحمد دين كان عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لو سن رسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج من الله عز وجل لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم إنكو أبابيلك وما كتا ما نسيا نكما معصية الله سن وصولا حكا بيان سن الله سأديني هلان سن الله سين نقدر بعد سين إنك لو سن رسول الله إن يد بقن هكرا يوكنيا إن يد استدراج إن هذا سن استدراج أمو إن تغطن قوهم كري بang mabut na amu in waktu mo biglaon na ko among jallatu pila sadya manusia nagkukuyan hangkong taon na lang ni alta na to kublaan sadya ko ang karong narugtulong na sintra nyatay kublaan ko narihid lang niya tunalong ni halong sinjil la ilaha illallah bukod rijik imbiyad inbiyahad tuumpan kayo sin Allah tistingan ko sin Allah bang kau dinginan alta tiyo di kau misan makasambahayan pa Allah kalupahan mo na in kapatut sin Allah doon habaran mo sambil paghijab mo kalupahan na la ilaha illallah aunda waktu parahan kau siksa tarakadjud sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamulong niya di magkahamad basahan yung ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala